rā e toi ana mo te taumā heke o te ao, ko tau ngā kaipara ngā mema o Aotearoa ki pari nei. Ki taku te tiro kei te mauri tau. E mauri tau ana ngā kaipara, koira te mea nui. Engari e mōhio ana i te tīmatanga o tēnei haerenga, ne kaore anō te whakataetai. Ina nahi rā i tā koha atu te tīma Aotearoa i ngā pounamu ki ngā kaipara. No tērā marama i whiwhia Oriini Kaipara me tāna kāhui o pautangata i ēnei pounamu mai i a ngaitahu. Te motuhaketanga o ngā pounamu i whaongia i waihangatia mai e koutou e ngaitahu pounamu. Mō ngā kaipara o tēnei kapa o Aotearoa me te kapa Paralympics o Aotearoa o te hono i te wairua, i te ira wairua ki te ira atua, ki te ira tangata, ara te hono i a rāta ki te whenua, hei kaitia ki i a rātou haere nei te wā. It reminds you of home. Each one's from the same stone, but has its own unique features to it. So no one's the same, which is cool, but you're still part of the wider group. And it's Ngāi Tahu as well, but this is my third one, and each other one of them is very special. Ko tūātea a kaipara hei pouwhiringa Māori mo te tīma pautangata. Ko karori haere i a puta noa i te whenua o Wiwi kia tākoha atu te Māori ki ngā kaipara o Aotearoa. Neke atu i te kotahirau tau te kaupapa e tūnei koe me te wā tuatahi e kite ana te marawā. Te kaumātoru pia, ngā taone, puta noa i Wiwi e tūana ngā whakataetaia ko tā mātou he kawe. I te Māori kia rātou, kia mōhio ai rātou. Ko tōna te kaumāwhetu i ra whā pai hinati o ngā kaipara, he Māori. Ko te mahi o tēnei pouwhiringa Māori, he aki, he poipoi i ngā kaipara Māori, te kapa whānui o Aotearoa anō hoki. Koira te nuinga, ko te whakatau i a rātou, ko te noho tahi, aku mahi, i tua atu i te tuku i taku katoa. Ne, te wai te taha ngahau, o reira i ngā wā e hite ana i te taumahata, ka kuru atu ka hari ka ngahau. Mai ka puti i ara i te mea ko te karanga noiho, ko te haka noiho, te mea tuku e nei mātauranga oku, e oku pākeke, e oku kaiako, e tōku hapuri nui, ko te uru o tāmaki, o oku iwi, anei ahau e tuku ana, e oha ana ki tēnā, ki tēnā. I think, obviously the racing, this is what we came here for, but to be honest, to get that full experience, to walk into a crowd of however many thousand people, I'm just excited to put my best foot forward. Ka kōkiri te takunetanga o te poiwhana me te whitu pōro, hei a pōpō. Hei timatanga ake e nei momoha kinakina i te taumā heke o te ao, 2024. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.